Pozdrav pozitivci, evo novosti. Birsen Altuntaš izvještava o sudbini kanala D. Neki od serija za kanal D već su dobile zeleno svjetlo za novu sezonu. Među njima je i serija Presuda koja je nedeljom uveče postala lider u gledanosti i gledanost povećavala čak i u danima kada su se prenosile fudbalske utakmice. Zbog odličnog nastupa odlučeno je da se ta serija projekta Aj Japim produži na 3. sezoni. Dakle, Presuda će definitivno imati 3. sezonu, a u septembru će kanal D nastaviti i policijsku seriju Opasne ulice. Podsjetimo, raniji producent Turker İnanoglu prekinuo je snimanje zbog zdravstvenih problema. İnanoglu je odlučio da prenese prava za prikazivanje serije na kanal D, a ugovorne strane su već načelno potpisale, odnosno dogovorile sve, a dokument će uskoro biti potpisan. A trenutno su već počele pripreme za snimanje koje će početi u ljetnim mjesecima, a glavna glumačka ekipa serije, uključujući Zafera Ergina, Ozgura Ozana i İlker İnanoglua, ostala je na projektu. Osim toga, snima se i dalje i serija Tri sestre u magičnoj atmosferi Ajvalika. Projekat Sureč filma privlači pažnju svojom toplom porodičnom pričom. Dakle, i ona se nastavlja, a kanal D planira prikazati istorijsku seriju Kamen želja pastel filma u narednom periodu. Režiju potpisuje Altan Donmez, u glavnoj ulozi naći će se Salih Bademdži, a od gledanosti zavisi sudbina serija Oproštajno pismo i Kraljica. One su nedavno počele, pa samo od rejtinga zavisi hoće li biti nastavljene i koliko. Serija Djevojka iza stakla sprema se za finale, dakle dosta sezona je bilo, sasvim dovoljno. Ona pravi finale, dakle to je što se tiče serija kanala D. Što se tiče glumice Serene Sarikaje, ona se poput oluje vratila na ekrane nakon 8 godina pauze i to se vratila sa serijom Porodica i svi pričaju trenutno o njoj. Trenutno se osim Porodice razvija i scenariju za seriju KGKG za platformu Netflix. Ona će glumiti u toj seriji pod rediteljskom palicom Edža Jorenča u produkciji Aj Japima, a što se tiče uloge koju će ona igrati, otkriveno je da će Serena igrati ulogu advokatice po imenu Leila Tajlan. Snimanje serije počinje na ljeto, nakon što glumci serije Porodica odu na zaslužen odmor. Pretpostavlja se tada će sezona biti završena. Glumci će pauzirati, tako da će Serena imati vremena za snimanje novog projekta. Sad, u međuvremenu možda se imena likova ipak promijene. Dakle, ona će se navodno zvati Leila Tajlan. Glavni muški lik u seriji zvaće se Omer, ali glumac za tu ulogu još nije izabran. Do tome režiseri rade ovih dana na castingu i izboru glavnog glumca. Inače, u seriji Šahmeran, u kojoj ona također igrala, Serena igrala glavnu ulogu, biće samo 2 sezone, priča se završava u 2. sezoni, što se Šahmerana tiče i Serenaj. A što se tiče njenog partnera iz serije Porodica, Kivanča Tatlituga, magazin Takvim piše ovih dana da je Kivanč počeo aktivno da ulaže u nekretnine od rođenja svog sina. On sada traži zemljište u Marmarisu za 20 miliona turskih lira. Turska štampa raspravlja ovih dana i o najnovijim akcijama Merta Yazidžioglua, koji je raskinuo sa Afrom Saračoglu, o tom smo vam pričali, i započeo novu vezu sa Dilan Čiček Deniz. Glumac je prekinuo da prati svoju bivšu djevojku Afru na Instagramu nedavno. Novinari navode i da su nedavno vidjeli Merta i Dilan Čiček Deniz zajedno u kafiću gdje su sjedili više od 6 sati, a snimljeni su je na aerodromu kako zajedno putuju. U turskoj štampi to komentarišu ovako. Ove sezone očigledno je moderno naručiti štampu direktno na aerodrom. Nekoliko parova je već uradilo nešto slično. Hande Erčel i njen bogati dečko, zatim Asli Enver i njen suprug, a sada su sa blistavim osmijehom pored novinara navodno na aerodromu prošli Mert Yazidžioglu i Dilan Čiček Deniz. Proljeće je vrijeme ljubavi i naručenih novinara, komentarišu u turskoj štampi i na društvenim mrežama. A što se tiče toga što je Mert otpratio svoju bivšu djevojku Afru na Instagramu, ona je odmah za njim učinila isto. Dakle, nakon što je
Mert Yazidžioglu prestao pratiti Afru i ona je prestala da prati svog bivšeg dečka. Poznati novinar Bariš Hodžaoglu osvrće se na riječi Selahatina Pašalija, koji je priznao da ne želi da bude seks simbol. To je mladi glumac iz serije Omer, Selahatin Pašali. On je rekao naime: ako je vaš izgled dostojan, vi ste odmah nazvani novom zvijezdom, mladim idolom ili seks simbolom. Niko me nije pitao da li ja želim da budem idol. Ja se trudim da biram uloge na osnovu njihove posebnosti. Trebali bi da budu drugačije i da budu svijetle. A novinar kaže: vjerujem da je Selahatin skroman i da je njegova izjava pogrešno shvaćena, kaže novinar Bariš. Čini se da je postati idol loša stvar, ipak možda će u budućnosti doći do projekta u kojem će se nazivima atraktivnog idola posvetiti posebna pažnja. Ovaj posao nije samo izgled, istina. Da biste bili idol morate postati dobar glumac, kao na primjer Kivan Štatitug, Kenan Imirzalioglu, Engin Akyurek i drugi predstavnici svjetske filmske i televizijske industrije. Svojim talentom i profesionalnošću u radu postigli su uspjeh, a sada o njima ne govorimo samo kao atraktivnim ljudima, već i kao talentovanim glumcima koji su zaslužili svoje mjesto na platnu. Dakle, jedno ide s drugim, tako je htio da kaže novinar ukratko, i da mladi glumac ne treba toliko da se bori protiv toga, ako ga već zovu i prozivaju seksi simbolom. A popularna glumica iz serije Sulejman Veličanstveni, Pelin Karahan, prijavila je da je njen nalog hakovan. Moj Twitter nalog je hakovan. Ne odgovarajte na poruke poslane odatle. Pokrenula sam parnicu po ovom pitanju, napisala je glumica svojim obožavaocima. A Hande Erčel je rekla da snagu stiče radom. Živim običnim životom. Moj svakodnevni život je vrlo običan i miran. Čak sam smirenija i spokojnija nego što možete zamisliti, kaže Hande. A evo je Pinar Denise iza kulisa serije digitalne platforme Glumica, u kojoj ona igra glavnu ulogu. Projekat će premijerno biti predstavljen sljedećeg mjeseca na Disney Plus digitalnoj platformi. Dakle, još jedna uloga Pinar Denise, za koju znamo da glumi u seriji Presuda. A prema riječima Birsen Altuntaš, ako ne bude novih promjena, serija Zrak svjetlosti, Bir Kučuk Guni Šigi, završit će se na kraju sezone. U 31. epizodi od projekta će se oprostiti Esra Dermanđioglu, koja igra ulogu Umran. Dakle, i ova serija se završava. A serija Stogodišnje čudo i serija Čičagliša pripremaju se za međunarodnu publiku na sajmu sadržaja MIP TV, koji će se održati u Kanu od 17. do 19. aprila. Ove serije izlaze dakle na međunarodno tržište, što znači da će ove serije moći od tada da kupuju strane televizije, pa možda neku od ove dvije serije ili možda obje kupi neka TV sa balkanskog govornog područja, pa će i neki od vas moći da ih prati i na TV-u. Dakle, Stogodišnje čudo sa Birkanom Sokulom i Ebru Šahin i Čičagliša sa Elčin Sangu i Altanom Duzjatanom. Vidjet ćemo. Kada pomenjemo Stogodišnje čudo, evo da pomenemo i Ebru Šahin koja je u toj seriji igra glavnu ulogu. Ebru Šahin Osman, koja igra glavnu ulogu u seriji Stogodišnje čudo, je svom suprugu Džediju Osmanu čestitala rođendan putem video poziva. Ebru je objavila fotografiju na kojoj se košarkaš smiješi kraj svoje torte. Navodi se da će Džedi rođendan proslaviti kada se vrati u Istanbul, što će biti za nekoliko dana pošto se sezona završi. Eto, u ovom videu od nas toliko. Obavezno gledajte naše starije videe, imat ćete što da čujete i saznate. Pratite nas, lajkujte, komentarišite. Vidimo se ubrzo ponovo. Bye bye.